turabasuhuza tunabaha ikaze kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano kuri MTV1 TV. Tubaturutse mu mwanya makuru agezweho ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi, aho turaza kwibanda by'umwihariko mu masaza ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubyumva, twongeye guruka muri ya ntambara idasanzwe idahwema guhuza ingabo za AFC M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Muri amakuru tuzaguruka kuri operasiyo rutorongeye kuba ku munsi w'ejo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi. Akaba ari igitero kidasanzwe cyasize M23 igenzuye uburyo bwuzuye teritwari ya Masisi nta nkomyi. Ni intambara yabaye ku munsi w'ejo ku tariki ya 15 Ugushyingo 2025 nibwo igisirikare cya AFC M23 cyabashije kwigarurira agace k'ingenzi ka Kazinga gaherereye muri teritwari ya Masisi. Bibaye nyuma y'urugamba rutoroshye rumaze igihe rwarabaye imbere y'ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwarangiye izi ngabo za AFC M23 zibonye uburyo bwo kugenzura Masisi yose nta nkomyi hano ku butaka bwa Kongo. Urugamba rwagenze rute? Ese M23 yabigenje bitandukanye ku butaka bwa Kongo? Byose ni mugiye kuri leta tukugezaho gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Nanone kandi turaza kubwira ko ihuriro ry'ingabo za AFC M23 ryahishuye impamvu nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi akomeje kwijandika mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa AFC M23 wagaragaje ko impamvu Burundi bukomeje gushora imbaraga zabwo zose mu ntambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite aho ihuriye n'amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano buvuga ko ngo bwasinyanye na Kinshasa, Kongo ahubwo ngo ari kubera ibirombe by'amabuye y'agaciro byemerewe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku buryo bw'ibanga. Twaje tukugezeho neza imyingo nyamukuru ndetse n'impamvu zifatika ingabo za M23 zagaragaje ndetse zitangaza ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu kagambane kadasanzwe no ku butaka bwa Kongo. Turaza kugaruka none ku magambo akomeye cyane ngiye gutangazwa n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi yahaye isezerano abaturage mu matware ya M23 ku butaka bwa Kongo. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje abaturage batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo by'umwihariko mu duce tugenzurwa n'umutwe wa AFC M23 ko leta ye itigeze yibagirwa ndetse abahaye isezerano ry'uko ngo bari mu nzira zo kugira ku mahoro ndetse n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubyumva, nizi ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano, politike ndetse na diplomasi by'umwihariko mu leta bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuyibutsa mu mwanya natwe bwambere kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzeza twibanira gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye cyane ku buryo burambuye. Tudatinze reka duhere ku ntambara operasiyo rutorongeye kugaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni muri teritwari ya Masisi. Ni urugamba rudasanzwe rwabaye ku munsi w'ejo. Ni ku munsi w'ejo tariki ya 15 Ugushyingo 2025 nibwo igisirikare cya M23 cyabashije kwigarura agace k'ingenzi ka Kazinga gaherereye muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'urugamba rutoroshye rwari rumaze igihe rwarabaye imbere y'ingabo ku butaka bwa Kongo. Ni urugamba rwarangiza ingabo zibonye uburyo bwo kugenzura Masisi yose nta nkomyi ndetse babona ubugenzuzi bwuzenwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igice cya Kazinga niho hari izingiro ry'ubuhungiro ndetse ryari izingiro kandi ryo guteza umutekano muke muri teritwari ya Masisi, ubwo uyu mujyi wagoma wafatwaga abahuriye mu ihuriro rya FARDC rigizwe na Wazalendo, FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi bahise bagenda bajya Masisi ariho bahungira. Nyuma yo kwaka Rubaya, Gatare, Rusheberi, Ngungu ndetse na Masisi zone n'ibindi bice bahise bashira ibintu bikaze muri kano gace kugira ngo babashe kurwanya M23 bivuye no ku butaka bwa Kongo. Kuva M23 yasubira inyuma ivuye Walikale zone mu mezi 7 ashize, yakomeje kurwana bya hato na hato muri kano gace kugeza ejo ku tariki ya 15 Ugushyingo 2025. Kugeza ubu aka gace kakaba kafashwe na M23 ku buryo bwuzuye cyane. Aka gace ka Kazinga kabagamo
regime ya FARDC ndetse yarimo ibigo bigera kuri 5 bya gisirikare yari yobowe no bita Colonel Moko, we akaba yahunze imirwano ku munsi w'ejo ubwo yatangiraga mu gatondo akajya muri teritwari ya Walikale. Imirwano yari maze iminsi isize ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo benshi baje kuhasiga ubuzima mu rugamba rutoroshye. Ubu tuvugana mu 23 dufite ubugenzuzi bwuzuye muri kano gace Kazinga ndetse no muri teritwari ya Masisi yose. Ubu ngubu mu 23 ikomeje kwitwara neza muri tuno duce ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu takumineze hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cy'undi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yahishe impamvu nyamukuru ndayishimiye perezida w'igihugu cy'ubundi akomeje kwijandika mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uyu mutwe wa AFC M23 wagaragaje ko impamvu igihugu cy'ubundi gikomeje gushora imbaraga zacyo zose mu ntambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite ihuriye n'amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano. Bavuga ko basinyanye na Leta ya Kinshasa Kongo ahubwo ari ukubera ibirombe by'amabuye y'agaciro bemerewe na Leta ya Kinshasa iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. AFC M23 mu nyandiko yanyujije ku rubuga rwayo rwa X yagaragaje ko Uburundi bwa Evariste Ndayishimiye bumaze igihe bwarahindutse umucancuro w'intambara mu karere ndetse winjiye mu ntambara itariye ku nyungu z'amafaranga n'iza politike zihishe inyuma, ndetse akaba ari impamvu yiswe impamvu yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Kongo. AFC M23 ivuga ko nubwo ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko burwanya umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Kitega, ngiyo mpamvu ngari urwitwazo rukomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Iri huriro rya AFC M23 rivuga ko ifite amakuru yemeza ko habaye amasezerano y'ibanga hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega, aho ngo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwemeye kohereza ingabo zabwo gufasha FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo guhabwa uburenganzira bwo kubona amabuye y'agaciro yo muri Kivu y'Amajyepfo arimo Kolta, zahabu ndetse na gasegereti. AFC M23 yakomeje ivuga ko ibyakozwe na Kinshasa ari ukugurisha ubusugire bw'igihugu ndetse kubw'inyungu zigira Uburundi umucancuro w'intambara, icyemezo kibi cyane ku mutekano w'imbere muri bwo ndetse n'isura mbi mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri ubu amakuru avuga ko Uburundi bufite ingabo zirenga 10,000 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho zifite ibirindiro birenga 70 muri teritwari ya Fizi n'Imwenga ndetse na teritwari ya Uvira. Izi ngabo zimaze igihe zishinjwa kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse abaharanira uburenganzira bw'abaturage bamaze igihe bagaragaza ko Gitega iri gutegura kubakorera jenoside ifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDL no ku butaka bwa Kongo. Mama 23 ikomeje kwiyama ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye no ku butaka bwa Kongo ko ibyo bakomeje kwijandikamo hano ku butaka bwa Kongo bizaviramo urupfu rwe, dore ko Mama 23 nayo yakwataka Burundi yivuye inyuma, dore ko Abarundi bakomeje kwibangamira ndetse no kuyataka kwifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa kurwanya AFC M23 kandi iyi ntambara barimo itabara no ku butaka bwa Kongo. Reka dukomeze tukubwira ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye guha isezerano abaturage mu matwara ya Mama 23 mu ijambo ridasanzwe yatangaje avuga ko abaturage batuye mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu duce tugenzurwa na AFC M23 ko leta ye itigeze ibibagirwa ndetse yabaye isezerano ry'uko bari mu nzira zo kugera ku mahoro ndetse n'umutekano ku butaka bwa Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ubutumwa mu ijambo yagejeje ku baturage be rijyanye n'imyaka 23 ishize. Musenyeri Christophe Munzihirwa wahoze ari umushumba Diocese Gatolika ya Bukavu yishwe arashwa no ku butaka bwa Kongo.